Kunutu Slight Mabota Koskakak, Tate Kunutu ke chairperson ya Letlhabile Rehabilitation Center. Then re gopela di donation mo di gopelang ona. Ge ba kgonne go re fa batho ba modimo ba re fa rena mara ba sherela o ba re lokitsetša merabeng ya rena ra tlhakantšha ra ya dishopong ra ba rekela gore le bona ba tshwane le bana ba bangwe. Nke re lebelele ke go kopelo ka re ke go botsisitse le malobana ko tlisitse lebo gore go na le dipego mantse le gore di ba gona tsa go sa kgatlhiše rehabilitation center ya kae e tla iša bana o mongwe a ya re ke kgoditse ngwana ka ba mogokile re tla ka mathata go fapana ke eng se e leng gore batho ba e leng gore re tlisitse bana ba ga bo rena re swantse re se kwešiše ge re fitlha mo re hwetša maemo e leng a rena re sa amogeleng. Okay, a re ke no re ke bolele so rena ko rehabilitation center rena a re go ke bana at all ba ona batswadi ba re ba fitlha ba re yo ke gopela re le mo gokeng re no mmotsa ra re mama rena a re go ke bana a se ka mo gore ba re kang ka gona go ne le ka mo gore na re ba re kang ka gona ntho ke nyaka go le o e lemoša batswadi ko gore bana ba ba go tsuba ke tla no re bana even though ba bangwe a se bana a se like ba ne le maaka I'm sorry to say this mara ba ne le maaka and ge ngwana a crave a ke go ka motlisha this week because a re ganetse batswadi go tlo bona bana next week motswadi a tlo bona ngwana la a ke re o sa crave o nyaka go tswa ka mo senteng a ka bolela lotse le reng o tlo no a tlhama gore wa bo sa lo a tlhama gore gantse taba di gona go ba so wa ke gore ke maaka a bona a reng ba kgone go tswa ka mo senteng so batswadi nna re ba botsa gore motswadi please o ska thiletša tše dintšhi tše ngwana tlo botsang tsona because re ya ba tseba and ka nnete after bo 3 months motswadi ga e tla tlo bona ngwana o khone le reng ngwana o ga botse le tsela ba di bolela kua morago wa a sa di bolela so re no ra re batswadi ba kwisha gore bana ba rena ke batho ba mokutamang wa ba re maaka o bolelang ka ona go na le mongwe wa leloko a bileng a bolela gore a wanna ke gopela go ya gae tlha bana bomma ba tlhoka ditshio ke tsantse ko ba donatela ditshio go sena phio ya selanyaka go tswela pele go utswetša batho ka bakela ra nyaka nyaoke okay ke nyaka gore o re tšee gato ka gato re ya dintlheng tša ditaba re a feleletša ka nako nyaneng fela ka motsotso gato ka gato gore ge le amogela bana le dira eng le eng batho ba e leng gore ba batliša ba tseba gore ba batliša ba lebeletse eng. Okay, rena ge re amogela bana re ba assessa and then ge re fetša go ba assessa re dira le re ba searcha and then ra dula fatshe le batswadi ba bona ra ba admita batswadi ba batliša ba tshwanetse go batliša ba tshwereng ba tshwanetse ba batliše ba tshwere ID copy ya motswadi ID copy ya ngwana or a kry ba bangwe ba timeditše di-ID or di-matšhoniseng or birth certificate ya gage and then dinyako tše re nyakang ka senteng 2 kg ya sepa sa go tlhatswa di-tissue tše 10 le cosmetics ya ngwana spontšhe le lepai o se bogo o boletše ka bana ba e leng gore ba na le maaka re ka se ngangiše re ka sa fetole lapa le lengwe le ge ka sebe malapa ka moka go na le o tee o e leng gore o šomiša diokobatši kudu re lebeletše nyao pele tše dingwe ba bolela maaka mohuta o nko o tsenelele tabeng e leng gore re boletše gore ba bangwe ba re bana ba le a ba sotla a re tsebe rena re gole ba re utsweditše re ba latlhetse go lena gato ka gato ele ke beng ke nyaka go tseba re nyaka go tseba gore o a ka no ba e tla na le bothata bo le ba dirang gore ge ke e tla mo ke hwetša le modira se ke tse gore ke karolo ya gore a sokologe a fola boele batho. Okay, a re ke fe ka bana ba utsi ba nyaope because ke bona ba ile gore ba ne le mathata a mantši ngwana wa utsi ba nyaopa ge šetse a cracka o kwa botlhoko so re ba bea ko isolation room gato ye kgolo e le gore ra e dira ke gore re tlo mo lebelela gore o cracka ka mokgwamang go ne le ba ile gore re ba iša tleliniking because o mongwe o kgone le gore wa palelwa then ba kgone go mo fa medication and whatsoever re bo re mo thushe and then ngwana o a tsubang crystal wa hallucinator and then ga hallucinator re no mo gotlelela because re a tseba gore a ka no re a dutse a nyaka go tšhaba then o re goreng masecretary na ba phela ba le ready and then o bolela le dilo tše e le goreng a se tsona di gona re na tsona mo lefaseng and then bana ba mohuto weng re a thoma ra ba observer ka mogare ga observation re tlo ba re tšea ngwane o re mo iša docteng ko sepetlele a re ne di-doctor ka senteng then doctor tša sepetlele ke bona batho bang ba re thuša go mofa medication and then e ne le go dira o ka reng monagano wa gage o a tšhaba medication o la kwa o di goreng ba kgone go boya ba be gabotse so ke process a se ntho ya 2 minutes okay jalo ke gopela gore ge re feleletša o bolele le batswadi go ka tlompotša gore mankoko ngwana ga go utsuba nyaope ebile ke mo fetile kae ke tlo re e ka sebe waka ka baka la gore ge ke fitlha gae ke mo hwetša le kage bana ba go tsuba nyaope ke gore ba ka go fenya ka kgopolo ge e le gore ga o batse gore ke ba mohutamang ke dika tša mohutamang tše e leng gore o tshwanetse gore o di bone ke gopela gore o re fe dika tšeo bjale ka batswadi re kgone go bona gore
wo ka nnete kola o Steboga beng a bolela ka ene re ke emaeme nka se mo atlhole ke ngwana ka ke monyakela thuso ke bona di ka tša mohutama okay ngwana o tsebang crystal meth le cat di ka tša bona di ka mokgwa o ngwana gona o clean wa tlhapa mara o ja too much o tlo thoma o bona gore ai ape ye diet e change-šitše ene wa bereka kudu a ka tsoga cleaner go ba sekono a tlhapa a ja ke bana ba o tsuba crystal meth and then bana ba entse nako e ya o kgona go ke ipona o ka re yena ke yena motho mogolo mo lefaseng like a ka o botsa gore ena o ne le calling ya badimo or maybe it's a prophet and ke a bona gore batswadi ba bantšhi re a tla iša ya o kumana o ememiša ngwana o mo iša mafelong a e le goreng gabotse a tshwanela o ya ko ona ngwana o gabotse o nyaka rehab and then ngwana wa nyaope o tlo mongwana gore o thoma o tšhaba metsi ngwana o gape a tlhape and then a sa ja dijo tša maleba o phela ka dizimba phela ka di-biscuit then o thoma o bona dilo ka gae di thoma go timela bona ba ne le letsogo kudu then o thoma o kweša gore nong o ra re ngwano o na le problem okay and bana ba rena mankoko ne ba na le that thing ela ya gore patše awa it's a herb ga ena problem mola e le goreng e ya ba go batša too much ke kelo mongwe ba re patše ba e tswaka le dilwanalwana ba bangwe ba re ba ripa ding ba dira ene ba dira gore ba be ka mokgwa ba nyakang go ba ka gona gomme bana ba ka moka go sa kgatlhela gore ke se go batše sa mohutamang ge ba fitlhile go lena le kgona go ba thuša re kgona go ba thuša dinomoro tša gago tša mogala batswadi ba lla batswadi ba tlaišega a ba sana diaparo a ba sana dikobo ke mariga bana ba di utswitše le dipitša ba di rekišitše okay re humanega mo go 083 502 4407 083 502 4407 ra humanela gape go 076 1871 487 076 1871 487 and gape ba ka re humana letlakaleng la rena la Facebook le re le Tlhabile Rehabilitation Center o Steboga nna re le lebogile ke dumela gore ka baka la gore o tlhalosire le kgwetsagala kae dikgokaganyo tša leago le gona mogaleng le gona bana ba e leng gore ka nnete ba tseneletse ka gare ga diokobatše le tla kgona go ba thuša ke nnete ma ye ke tsaba ya ka le mankoko baby go thobela fm e ba le nna ke a leboga re a leboga